Dobrodošli ljudi na ovom kanalu Čača.zanimljivo. Danas ću pokazati kako snimiti oko šeja. Sad se zbrojao kako se to zove, ajde. Prvo što treba uraditi, uđite na Pajpozanicu. Kada uđete, sačekajte da se upita. Onda kucite Mobizen. Meni je već izašao Mobizen i kucite. Ako ne izađe, ako vam izađe, ja sam uđite tu. Uđite na prvo ovo, Mobizen Screen Recorder. Imate opciju da isterate i preuzmete kako da što. Ja sam već preuzeo, neću da preuzimam. Vam ću u drugom delu klipa, u prvom delu ću vam pokazati kako sad ovo kako snimiti i preuzeti Mobizen, a u drugom klipu ću vam pokazati kako objaviti klip na YouTube-u. A ovo kada snimite, uđite ovako. Ako imate ovu ikonicu gdje sam ja sad ušao, imate dole fotoaparat, a gore kamera. Ako nemate tu, uđite na samu aplikaciju Mobizen. Onda, ako ćete objaviti, idete ovdje na YouTube. Sad čekajte. Idete onda ovdje. Imate ovdje, evo, da objavite. Biće ponuđene šta vi sad snimite. Onda klip neki i vaše. Vi ćete idete naravno klip. I kada to objavite, sačekajte malo, treba da nađe klip, zaboravite kako baš. Vidite tako. I imat ćete ponuđeni, samo sačekajte se to. I to bi bilo sve za ovaj video. Pišite u komentarima šta bi željeli u sljedećim videima i pozdrav.